Timor-Leste ukunan durante tinan Ronulu Resingona, mai be desenvolvimento sei dauclau máximo atu contribui ho de cria campus serviço e harailaran. Ho obrigação ba necessidade moris lororonian, obriga Timoroan sira hakasan, ho de buka moris lehusi maneira oioing. Hanesan jovem sira balon nebe loroloron ita belehetan sira iha dalan ninin sira, onde halo negócio oioing. Iha tasi ibon hahuvu si jardim, iha palácio governo oin, to iha jardim lesidere, iha jovem lubukida makiha técnico ho di hadia telemóvel at, idane hanesan meio sida atu sira belehetan neti kosan rumah, ho di bele sustenta sirania necessidade loroloron. Joel Bernardo hotinan rono loresen hetu husi município Baucau, no dar foi ensaio nebe durante ne hamutu konya belon foi ensaio sira seluk, ocupa espaço público e jardim largo lisidere, onde halo atividade negócio hadia telefone e largo lisidere, no dar fonte rendimento ba grupo estudante hirakne, tambali husi atividade negócio refere durante ne sustenta ona sirania necessidade lorloronian, no mo selo alin sirania escola. Sasana be sirafan makhanesan layar telefoni, IC telefoni, carregador telefoni, nebe foti husi agen balu iha dililara, nebe makhalo ligação ho jovem sira atu belefan produto hirakne, to bain hira sirafan hotu hafoin sira bele lori osam ba entrega iha agen nebe oferece sasamba sira, depois mak agen sei selo fale osam basira. Hau mai hene husi kolega balu nebe mak dia hau dembe. Bahadia telefone ne bane ite iha rendimento ne bemak iha laos den dia kliu mai be dia kituan tamane mak hamus lor mai hene aprendo sira ne kala tinan ruang sane antau tama tinan 2024 ne mak hau foi hadiah rasika asa karona savi dan hadiah rasik depois iha ne lorong mai yang sane rendimento ne asa laos sai liu mas iha itu ne bema kita heta alim balon sekolah ihane suporta sira de selu bemo precisa ba itania rasikat pola buat rumah asa itane precisa saja makida depois osan sirna am selu fal kos tam ami kos depois balon amirai rai ba futur kari lorong ida se rendimento sa makas ka ami bele halona bisnis wang ida sa exemplo kari kami hetan fatim balam bele haluga fali fatim hadiah fali tama sasang ida ne laos aminian rasik mai be ami iha agen ida ami ba foti sasang ni neba depois presida ema mai selo nama kami saba foti layar podi ta fali besirni tama agen neba iha neba layar fine neba depois ema mai hadiah ya ami makam saba foti depois be nanti ema selo ba ambane amba foti de to mai ne ema selo nama kami dor fali be agen ya osamba. Meski a dificuldade barak maksir hasoro, mai besira la rende no continua esforço ho di buka moris, tambali husi negócio hadia telefone, durante ne sustenta ona sira na economia família nian. Primeiro ami turi ha kraik neba, so que iha tinang kotuk be wali kota sirren sai hotu antang ami mai sa hambrikan sanedet ma hadia de. Tam fatin lahona. Senti triste mas laba tida tambah idane decisão silete maktum nebe ami pronto halo tuiret abe ami larende kata kami nafatin hadiah telepon ne liusi hadiah telepon dane kita bele dehang moris bertahannya di lilara liusi hadiah telepon bele seluko sela ba kursu kar selu netik bemo fotang alin serbe mak sekolah fo sirnya bemo ni husu wa governo karik bele kria kondisam dia ka ida ba ami maluk joven serne be mak hadiah telepon ihane karik bele ne para ami sa turnetik fatim mahung ida be podi ami hadiah haunya mensage ba haune maluk joven ser makne kita nudar joven kita otas boton lali kamoe podi buka osang maske iha lor manas udang lali kamoe tamba moris ne lorong ida itani nama mate kang ita mak nain tangu mai tania ne be lali kamoe. Foi ensaio sirane mai husi município nebela hanesan, iha capital dili sira luga fating hodihela, iha balong escola iha ensino secundário no sira seluk tir formação. Jovem hirakne maioria labele atu continua sira nia escola ba ensino superior, também economia família la suficiente. Processo durante a infância quase basic tina idona. Colega sira balong tinan rua tinan tolu itu tinan lima masa foi mana ho amutu kolega sira foi
atu batinang ido balong. Ami akar be sere tambah necesidade dal rumah la nesa antau be. Ami ho usa mandiri serne atu bele ne sustent familia, nama sustent tetenya. I dal rumah mos ita bele diangkat kita mos tensera aprende. Tambah orsida ma estrangeiro sira mai siredet maria mos ita senti ladum be sere antau ita buka mius insa ita mos tensa aprende atu nita bele desde contribuimos baitanya nasang deni. Dalam rendimento ita dalam hetan $10 $15 dalam mas saya $20 sen. Karena ke Malaya paling $5 sen $6 sen. Depende ba emai dia maya dia. Jardim Largo Lisidere sai fatin mahong lebe dada ema barak ni atenção hakarak ba passatempo iha fatin refere tamba fatin ni localize iha tasi ibu no nia panorama nebe furak no anim fresco husita sinian atrai ema barak batur estuda conversa no halimer incluímos halo atividade extra siraselo além de ne vendedores siramos fan sirania produto iha fatin refere.